Hadin gejin shimpenta shirham jungi kena school na 12 dang gejin lakai sport beper ka St Paul Higher Secondary School mentaka singi kalai puai turuk lebar kalayo ben penkut no ya lumpung lakai sport ki kena ya ka tip kum ka inter house athletic meet arjar arpulai balap penlong habadan NSA pams im nong po hagan ka singi penkut ya lumpung lakai sport ki kena lasa khiru ya gejin shimpenta shirham jungi kena school gejin lakai sport beper ya kan lumpung lakai sport ki kena lawan berpenhap perda da ba Meral Bonds em amlega nongpo kumukong san haka jinto rengkat urang ba shnang palms em ba jedwin lingdo ka sister Angelina Marak headmistress jong St Paul Higher Secondary School haringkat kinong hikai bat ki kena school nakaliang ki bor penyai school kila samru ik kusnam sa kinong job hak jin lakai beper bat ka Blue House kala ara ka namlado ketika inter house athletic meet arjar arpulai. Wood! Nisau sorong bahagi por ki baladep St Paul Higher Secondary School kelaju penmi ya ki nak school ki balapas bah hagi exam hagi SSLC kumjuru haga Higher Secondary School Certificate examination bat ngikit pokir yang ya ki kena school baru pampuai ki jingbam ki jarda ki khoini ki jingdi drop ni hapan kiar lailung laiwa lagi di sniu ni sibun ki kena school agak juk ke pemerintah ni layak la nagi babun ki kam di bawah ki kimi ki pa ki jong hi ki pas school hi don ki long ying ki baduk ki bahap pendiang dagarap kesya ban penbiang ya ki bai school ban penbiang ya ki uniform ban penbiang ya ki bai kot namar kata atongin ngin burom ya ki kimi ki pa ki bala krishan na ka banta jo hi ki kena school ki bi pin burom bat pin pendan burom ya ki nahi kai ki bi ki jo hi ki bala ai ki bala psut ya ki sembo ke jengnang ding start apeng jo hi ba pin kiu shopran sakmat dongin long ki kena school ki betip sini ki banangla ban kiu shopran sakmat hagi jeng im ki badang wan mendaga sengi gila ya saki ya gejeng lekai athletics ka ba internet nilai i gitu ki nilai yo ban pet ya ki relay 4x1 4x4 ka ba internet hadu kata bang ikit bok yang iki student